Senas vienuolynas, apleistas. Antuanetės vardo vienuolynas, 11 amžiuje pastatytas. Ėjo iš rankų į rankas, kol dabar galutinai tapo apleistas. Čia yra Liežo priemiestis, daug yra apleisto labai religinės paskirties pastatų. Kaip ir daugelis apleistų objektų Belgijoje, jie yra niekaip neprižiūrimi, niekaip nesaugomi. Viskas yra palikta likimo valiai. Sveiki, eterėje laida Praeities žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš Ukrainos. Štai man už nugaros matote vieną didžiausių, ko gero didžiausią tarybinių laikų raketą, kuri galėjo nešti branduolinį ginklą. Aš esu Ukrainoje, aš esu buvusioje raketinėje bazėje, Pervomaisk vadinasi. Čia buvo didžiulis kompleksas, čia buvo berods 4 raketų paleidimo šachtos ir čia buvo dislokuotas branduolinis ginklas. Tai yra vienintelė vieta visoje Europoje, vienintelis muziejus visoje Europoje, kuris yra išlikęs tokio lygio ir tokios apimties kaip čia. Aš pateksiu ne tik į požeminį komandinį punktą, aš netgi nusileisiu šachtos apačią ir parodysiu jums, iš kur buvo grėsmė visam pasauliu paleisti branduolinį ginklą. Kaip matot, man už nugaros yra nemažai karinės technikos, yra išrikiuotos raketos, yra netgi tokios raketos, kurios buvo pas mus Lietuvoje šachtose ir Lietuvoje antžeminėse branduolinių raketų paleidimo aikštelėse. Nufilmuosiu tas raketas, žinoma, jos čia yra tik tai muliažai, tušti tik tai korpusai, bet vis tiek tai bus įdomu pasižiūrėti. Kadangi karo stovis, turistų čia nėra, yra viena moteris gidė, kuri truputėlį dabar dirba kitą darbą, bet netrukus sakė prisijungs ir papasakos daugiau apie šitą visą objektą. Dėja bus rusų kalba, bet visą informaciją jūs pamatysite titruose. Taigi judam į raketinę bazę. Šiame objekte buvo įsikūrusi 43-oji raketinė armija. Raketos tiesa buvo dislokuotos netokios kaip ši. Aš šitą tiesiog nufilmuoju, kad jūs matytumėt. Čia yra antžeminio paleidimo raketa, vadinasi SS-4 Sandal NATO standartų arba R-12 rusiškų standartų. Štai tokios raketos pas mus Lietuvoje stovėjo 4 antžeminėse raketinėse bazėse ir viena raketinė bazė buvo Plateliuose šachtinė. Ten jau buvo kitokios raketos. Kągi, pabandysim įeiti į vidų, į vieną iš pastatų. Aišku, čia dabar jisai apklijuotas tentais, originaliai netaip turėjo atrodyti, bet vis tiek labai įdomu, kaip bus viduje. А теперь я вижу, вот эта аллея создана вот на 22 года. Все, что вы здесь видите, это все натуральные элементы, ракеты, двигатели и прочее. Вот они в таком виде, в каком они стоят. Качество металла из того, что они сделаны, мы не реставрируем. Это вот все в любые климатических условиях, оно и все имеет вот такой вид, как они есть на сегодняшний день. Эта ракета также боевая. Это был объект нашего музея, который находился в городе Первомайске, в центре 46-й ракетной дивизии. Она находилась в доме офицеров. Так как она немножко сокращена, ее длина 22 метра и 10 сантиметров, но так, чтобы она вошла в экспозицию, она немножко сокращена. Это та ракета Р-12, ракеты Янгеля, которые были, если вы, вы наверняка в курсе, холодная война, Карибский кризис, вот такие ракеты находились именно там. Целую базу, там был полк создан, то в данном случае эти ракеты были туда помещены. Они все имели тогда ядерную на тот момент начинку. И только это наш главный зал, основной зал, который посвящен истории ракетных войск и в данном случае и истории ракетной армии 43-й, которая базировалась на территории Украины. История берет исход, начиная еще со Второй мировой войны, когда уже тогда появлялись зачатки новых видов оружия. Это карта Советского Союза, где показано начало, основания и основы именно ракетной армии. С чего началось? Началось все с ракетной армии, которая должна была быть опорой и защитой именно, сейчас как щитом, если можно сказать, над Советским Союзом. 1951 год, 1953 год, все это уже первые важные ступени, тогда в составе вооруженных сил Советского Союза были созданы ракетные бригады. Позже, начиная с, если вы посмотрите, вот вся вот эта территория, начиная от западных границ, от прибалтийских республик и до Дальнего Востока, это расположение тех военных объектов, которые были различны по своей модификации. Это были бригады, это были полки, которые входили в дивизии, дивизии входили в армию. Сначала до 1900
70-го года их было 3 ракетных армии, с 1971 года их было 6. На территории Украины 43-я ракетная армия была создана на базе 43-й армии дальней авиации, центр в городе Винница. В чем была суть такой реорганизации? Потому что была готова вся инфраструктура, были расположены военные объекты, и самое главное, был готов сам штаб, который можно было уже использовать как организационную силу для такого соединения, объединения. А скажите, пожалуйста, что сейчас находится в этих ракетных базах? Коломия, Хмельницкий, там же такие же ракетные базы были, как у вас? Там артиллерийская бригада. Сейчас они действуют, да, военные базы? Артиллерийская бригада, ребята артиллеристы, в данном случае военные, уже что связано с ракетным видом вооружения, это все ликвидировано до нуля. Все. То есть нет даже баз и шахт? Все. Ничего этого нет. Эти города стали центрами, где уже существуют другие рода ВОЗ. Видите, сейчас находится штаб авиации Украины. Kėlės informacijos apie tai, kokia karinė galia čia buvo sukaupta. Štai matot, maketo apačioje pati kraštinė raketa yra tokio galingumo, kad už mano nugaros esantis Ukrainos žemėlapis visai Ukrainai sunaikinti, padengti visą Ukrainos plotą būtų reikėję 3 tokių raketų. Pervomaiskas turėjo 46 tokias raketas. Ta prasme, čia mes esam dabar centrinis komandinis punktas, čia buvo stovėjo tik tai viena raketa, tačiau aplinkui visur teritorijose 8-12 km atstumu nuo čia buvo daug raketinių paleidimų aikštelių. Iš viso įsivaizduojat 46 raketos. Čia buvo sutelta tokia nesveika kosminė galia, kad čia visiškas yra. Aš parodysiu schemą, kaip atrodė šitą bazę, čia yra maketas padarytas. Štai čia yra centrinis, čia kur mes esame dabar čia, o iš tolo kaip atrodo visas bendras vaizdas, kur stovėjo daug raketų paleidimo aikštelių. O čia yra schema vien tik tai šitos vienos aikštelės. To aš trauksiu kamerą truputėlį, kad plačiau matytųsi. Ага, а что по зданиям? Итак, мы находимся в этом помещении. Ага, что здесь было? Основной центр, который там здесь было все необходимое для проживания, для занятия, для принятия пищи, для отдыха, для занятия спортом. Все было в этом помещении. Это территория, куда приезжали на боевое дежурство, менялись дважды в неделю и выполняли все необходимые работы. Вся эта территория делится на 2 части. На так званую, это жилая зона и боевая зона. Она четко ограничена. Вокруг этих территорий были минные поля. Кроме того, эта вся территория, боевая территория, была ограничена 4 линиями охраны. И это были автоматические линии охраны. В боевую зону входило то, ради чего мы сюда приехали. Речь идет о боевой первая центральная шахта. Угу. И главный – это командный пункт, который контролировал, выполнял все операции и при необходимости возможные старты всех тех 10 ракет, которые могли быть здесь. Не факт, что в каждой шахте могла быть ракета, потому что технологический процесс – это технологический процесс. Где-то шло перевооружение, где-то шли какие-то регламентные работы. Но именно с этого центра, с центрального командного пункта, шло управление всеми ракетами, которые есть. Вы будете находиться там, и вам об этом во всем рассказывать. Žiūrėkit, kaip atrodo komandinis punktas. Jisai yra kitoks negu pas mus Lietuvoje yra Platelių raketinė bazė. Ten yra horizontalaus išdėstymo, o čia yra vertikalaus išdėstymo. Štai yra po žeme įleistas metalinis cilindras, šachtos gylis yra 33 metrai, šachta iškalta yra granite. Šitos cilindros skersmuo yra 3 metrai. Ir štai viršutinės aukštas yra generatoriai, paskui transformatorinė dalis, elektros aprūpinimas, toliau yra oro filtravimo sistema ir tik tai 2 apatiniai aukštai yra kontrolės. Štai va čia matosi maketės stalai. O čia yra įdomioji dalis. Va čia šachtoje stovėjo raketa Skalpel vadinosi. Mano augis 1,90 m. Dar už mano galvos yra gerokai. Ir čia maždaug tokios aviacinės bombos, kurias į Mariupolį mėtė.
Visas šis metalinis cilindras, jisai leistas į šachtą ir pakabintas. Jisai nepastatytas, nepadėtas, jisai pakabintas ant amortizuojančių trosų. Trosai pakabinti, pritvirtinti prie amortizatorių ir visas šitas jisai kabantis tenais prie niekur nesiliečia. O pačiam apatiniam jau ant dugno yra padėti tiesiog akumuliatoriai. Visas šis komandinis punktas be papildomo aprūpinimo, reiškia visiškai izoliuotas nuo pasaulio, galėjo išgyventi 45 dienas. Reiškia, ten ir buvo ir elektros atsargos, akumuliatoriai, buvo ir oro atsargos, jisai visiškai galėjo užsidaryti hermetiškai ir 45 dienas jisai savarankiškai galėjo lokaliai išbūti. Nu va, o čia šalia yra jau raketos šachtos maketas. Štai matot raketa kaip įdėta, irgi gylis 33 metrai. Raketa SS-24, kuri galėjo gabenti 4 branduolinės galvutes, buvo varoma kietu kūru, turėjo 3 numėtomas pakopas, bet maždaug čia yra schema, kaip tą raketą paleisdavo. Paleidžia, jinai skrenda, atsikrato tarpinių pakopų ir paskui išbarsto savo branduolinės galvutes, kurias galėtų numušti zenitiniai pabūklai. Visas šitas raketos šachtos dangtis sveria 120 kažkelias tonas ir galėjo būti atidaromas per 8 sekundės su pirotechninė pavara. O paskui nusileisdavo per keliasdešimt sekundžių tiesiog dėka savo svorio. Čia va yra komandinis valdymo pultas, toksai kaip matėt maketę, tai va čia yra vienas iš to cilindre esančių kambariukų, vienas aukštas. Kaip matot, krėslai yra su prisiegamais diržais, kad jeigu būtų ar žemės drebėjimas arba tiesioginis branduolinis pataikymas, kad operatoriai neiškristų iš savo kėdžių su amortizatoriais, su diržais. O čia vienas iš kambariukų, kuriame jie gyvendavo nusileidę į apačią. Kaip jau minėjau, šachtos plotis yra 3 metrai, tai va į tos 3 metrus komandinio punkto turėjo tilpti patalpa nakvyniai skirta. Įsivaizduojat, nusileidžiai į apačią, pamaina trukdavo kelias, man atrodo, 6 valandas krisdavosi pamaina, bet jeigu kažkoksai pavojus, tai tiesiog hermetiškai uždarydavo visą šachtą ir žmonėm neišleisdavo išeiti tiek, kiek jiem ten reikės būti. Jie ten turėdavo ir gyventi, ir maitintis, ir štai va tokiam kambariukėje gyventi. Šioje bazėje stovėjo ir sraigtasparnis, visą laiką buvo parengtas, kad jeigu reiktų kažką evakuoti, išvežti ar atvežti, staigiai būdavo paruoštas ir netgi su ginkluotė. O čia yra įdomioji dalis. Va čia šachtoje stovėjo raketa Skalpel vadinosi ir čia yra tos raketos kieto kūro bakai. 3 pakopos. Startinė pakopa didžiausia, mažesnė ir paskutinė pakopa pati mažiausia. Ir čia dar kitos raketos irgi kūro bakai. Kaip visų branduolinės galvutės nešančių raketų didžioji dalis yra kūro bakai. Pagrindinė masė 100 su viršum tonų yra kietas kūras, paskui ant viršaus tik tai užsidėdavo galvutė. Pirmąjį pamenat rodžiau schemą, kaip atrodė. Tai vat maždaug aš atsistoju šalia kūro bakų, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti, koks yra dydis raketos. Štai kūro bako skersmuo, mano augis 1,90 m. Dar už mano galvos yra gerokai. Tai čia yra tik tai kieto kuro bakas, aplinkui aišku buvo paskui korpusas. O štai čia pasižiūrėkit, kaip atrodo branduolinės raketos galvutės laikymo konteineris. Čia yra taktinė, nestrateginė, nedidelė raketa. Va štai raketa pati stovi šalia, kaip atrodo. O čia yra tik tai raketos galvutė ir jos saugojimo konteineris. O štai čia ko gero įdomiausias eksponatas, pati didžiausia sovietinio laikotarpio raketa, kuri galėjo gabenti branduolinės galvutes. Raketa Satana. Žiūrėkit, kokiu jinai dydžio. Skrydžio nuotolis 15 000 km. Startinė masė 211 tonų. Ir štai labai aiškiai matosi pakopos atskiros. Pirma startinė pakopa, paskui didžioji skrydžio pakopa, antroji, trečioji jau navigacijos pakopa. Į taikinį pataikyti ir va pats galiukas, tai yra branduolinės galvutės. Va tam pačiam paskutiniam gale 10 branduolinių galvučių buvo. Praėjau muziejinę dalį, dabar jau mane nuves į pačią šachtą, kur parodys, kaip atrodė komandinis punktas ir raketos startinė aikštelė. Štai ateina žmogus su karinė uniforma, kuris papasakos daugiau. Главный экспонат музея. Наша ракета, которая называется «Сатана». Ракета занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая, самая мощная боевая ракета в мире. Но у вас такой не было? У нас такой не было. Эти ракеты стояли в Забайкалье и стояли в Казахстане. Это тяжелый класс ракет с дальностью полета от 10 до 15 тысяч километров. Наши ракеты были намного поменьше и поскромнее. Ракета
выпускалась у нас в Днепропетровске. КБ Южный выпускала эту ракету. Из 71 по 91 год таких ракет было сделано более 1000 штук. Ого. Эта ракета двухступенчатая, имеет разделяющие головные части индивидуального наведения, могла нести 50 ядерных блоков, из которых 40 ложных и 10 боевых. Ого. Серьезно, понял. Ракета имеет длину 34 метра, диаметр 3,3 метра. Соответственно, имеет две ступени. Первая ступень разгонная. Вот первый бак, второй бак. Соответственно, 150 тонн топлива находится в этих двух баках. Ого. Ракета межконтинентальная с дальностью полета до 15 тысяч километров. Несла разделяющие ядерные блоки индивидуального наведения. Соответственно, первая ступень разогнала ракету, может поднять на высоту до 300 километров. Ну а вторая ступень может поднять ракету от 300 до 900 километров и выше. Ого. Покрыта спецпокрытием, которое предохраняет корпус ракеты во время ядерного взрыва. Дальше в задней части находится пороховой аккумулятор давления, который ее выбрасывает из контейнера. Ракета ампульвизирована, стоит в контейнере. Минометный старт, это холодный старт, подбрасывает ракету на высоту 22,5 метра, после чего задняя часть отделяется и ракета выстреливается с контейнера. На высоте 22 метров запускаются маршевые двигателя первой ступени. На первой ступени находится 4 маршевых двигателя. Мощнейшие двигателя, которые питаются двумя компонентами топлива. Это окислитель и горючее. Горючее несимметричный диметилгидрозин, который назвали просто гидкил. И азотная кислота – это амил. Два компонента находятся в двух баках этой ракеты. А третья ступень там уже... Вторая ступень – это пока идет первая ступень. Здесь происходит отделение ступеней. Вот в этой части происходит отделение ступеней и находится вторая ступень. Она намного меньшая, соответственно, и размеры ее, и вес 37 тонн находится топлива этой ступени. И здесь надо визуально добавить 4 метра. Не хватает блока разведения и обтекатель, который это все закрывает. То есть она чуть короче, чем должна. Да, она 30 метров должна быть 36 Это вот наша ракета «Сатана». Dabar einam į kovinį perimetrą. Štai matote, tvora yra. Pirmoji tiesiog biologinė tvora, tada antras buvo perimetras, tie juodi stulpeliai. Tenais buvo mikrobangų davikliai tūriniai ir paskui dar viena irgi tvora su davikliais. Irgi mikrobangų davikliai. Čia jau matote, yra išlikę elektros linijos. Paskui toliau buvo kontroliuojamas minų laukas ir tik tai toliau buvo aukštos įtampos jau tvora tinklas. Tai va, tokių lėktuvų eskadrilė saugodavo šią karinę bazę. Jie turėjo savo ir sraigtasparnio eskadrilę, bet buvo ir naikintuvai, kurie saugodavo šitą Prvomajsko raketinę bazę, saugojo oro erdvę. Migai, Su. Ir va čia pavyzdžiai, kas galėjo būti pakrauta į tos lėktuvus. Raketos valdomos, mėtomos bombos, dar prieki porą bombų galėjo būti. Ir čia maždaug tokios aviacinės bombos, kurias į Mariupolį mėtė. Tiesa, čia yra 150 kg, ant Azovstalio mėtė 500 kg, tai 4 kartus didesnės авиационных бомбас. Здесь никогда не было, это мы уже сами сделали. Здесь предоставлены вагоны, которые перевозили и транспортировали наши ракеты. Это жидкостная ракета и твердотопливная ракета. Вон они в задней части, потом будем идти, я вам расскажу. А эти машины тоже для перевозки? Машины нет. Это машины передвижной командный пункт нашей дивизии. Соответственно, в каждой дивизии должны быть передвижные командные пункты. Есть запасные, передвижные и стационарные. Ну вот здесь машины предоставлены, это те, которые должны находиться в передвижном командном пункте. Это вот та колонна, это один пункт, да? Да, грубо говоря, колонна. В этой колонне могли находиться такие вот машины, которые нужны были для командных пунктов передвижных. Здесь и вспомогательные машины, и БТРы, и машины обеспечения, и, соответственно, машины принимающие, передающие машины связи и сам командный пункт. В колонне вот эта машина обеспечения, вот это вот дизель-генератор. Вот такие вот дизель-генератор в колонне. Ну, запускаются дизель-генераторы, капельные линии стягиваются между машинами и идет запитывание оборудования командного пункта.
sunkvežimis, va štai šitas konkrečiai, yra tik tai generatorius. Kreipkite dėmesį, čia yra ne metalas, viskas anglies pluoštas. Čia yra raketos pervežimo konteineris. 8,5 sekundės tam, kad šitą dangtį pakelt. Dabar viskas veikia. Hebra, aš tai taip apakęs čia, kiek viskas yra išsilaikę puikiai, tai tikrai verta aplankyti, apvažiuoti.